নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলত এইকেইদিন ক্ৰিকেটৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ, নিশ্চয় বৰিং নাপাব। আৰু এইখন আকৌ এটা এখন খেলৰ মই ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। এই খেলখন হৈছে ধূপধাৰা আৰক্ষী চকী বনাম আমাৰ ওচৰৰে খুটাবাৰী ক্ৰিকেট টিমৰ মাজত। আহক আপোনালোকে এইখন এখন আকৰ্ষণীয় খেল উপভোগ কৰক। এয়া এম্পিয়াৰ মিডুল, এম্পিয়াৰ আতিউৰ। এয়া ফটো সেশ্যন চলি আছে টিম খুটাবাৰী, আৰু সেইফালে পেভিলিয়নটোত টিম আৰক্ষী থানা ধূপধাৰা। টিম ধূপধাৰা বেটিং কৰিবলৈ আহিছে, লগতে আহিছে আপোনাৰ ওচি ছাৰ। আহক আমি খেলখন উপভোগ কৰোঁ। প্ৰথমটো বল, সুন্দৰ শ্বট, 4 ৰান। बहुत ही बढ़िया गेम, 1 रन मिलेगा भाई। शॉट, ओ दुनिया मनोसर का 6 हवाई फायर, बहुत ही बढ़िया, 2 लगातार 6। दूसरा गेंदबाज अनुपम, और ये अनुपम की बहुत अच्छा गेंद। और ये बहुत बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। एक रन मिलेगा। शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। शॉट, फुल टॉस गेंद, 4 रन। बेहतरीन 6। जुगल का बहुत बेहतरीन बॉलिंग, और ओ 1 रन। এই ৰাতুল আহিছে, বহুত পুৰণা খেলুৱৈ এজন আহি পিছে সন্মুখত। বহুত বলিং, फिर एक 6। या बॉलिंग जुगल, बढ़िया बॉलिंग, और 1 रन। বঢ়িয়া যুগল, বঢ়িয়া। बहुत बढ़िया बॉलिंग। প্ৰথম ইনিংছৰ অন্তত ধূপধাৰা আৰক্ষী চকীয়ে 72 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু এতিয়া টিম খুটাবাৰীক বিজয়ৰ বাবে 73 ৰানৰ প্ৰয়োজন। এয়া আমাৰ কমিটিৰ মানুহ হাই বুলি কৈ দিয়া এবাৰ। ইফালে আছে, ইফালেও আছে, চাওক আপোনালোকে, চাই থাকক। আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ব্লগ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব কিবা সুধিব লগা থাকিলে। আৰু এই যে আছে বেল আইকনটো, ঘণ্টাটো, সেইটো বজাই দিব। এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আকৌ টিম খুটাবাৰী অপেনাৰ নামিছে মিষ্টাৰ অনুপম, লগতে বিগ হিটাৰ অসীম। ओ बढ़िया, 1 बॉल में 1 विकेट। हेमंग का बहुत बेहतरीन बॉलिंग, बॉलिंग दे, गुड बॉल।
হৈছে চাউণ্ড বঢ়িয়া বল গুড বল হৈছে हेलो बोरिया बोलिंग बोरिया ফিল্ডিং আরো কিছুকের খুব সুন্দর ফিল্ডিং মনোজ সরকার বোলিং ओ बोरिया बोलिंग मनोज सर का बोल हवा में ओ बोरिया कैच मनोज सर का बहुत बढ़िया कैच गोदावरी ने 2 विकेट खो दिया तीसरी ओवर की ये पहला बॉल हिमांगु के द्वारा सामने बैट्समैन रातुल और ये अच्छी बॉल तो आरोप किसकी की हिमांगु के द्वारा बेहतरीन गेम हिमांगु की अगली बॉल अच्छी बॉल हवा में लेकिन इसे फील्डर नहीं और ये देख लीजिए अच्छी बॉल अगली बॉल सिर्फ एक रन की अगली बॉल अच्छी बॉल বল রে बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा है हिमांगु की अगली बॉल यॉर्कर लेंथ कोई रन नहीं बेहतरीन बॉल एक विकेट नो बॉल बॉल सामने बैट्समैन रातुल और उठा दिया वाओ अच्छी कोशिश थी अपूर्व की अगली बॉल बैट्समैन रातुल और ये उठा दिया चौथी ओवर की अगली बॉल अच्छी बॉल चौथी ओवर की अगली बॉल अगली बॉल यॉर्कर लेंथ में बॉल कोई रन नहीं रन आउट की चांस लेकिन नहीं ও খেদাল 6 रन चाहिए 6 रन चाहिए प्लस और 2 रन चाहिए हर गेंद में एक नो बॉल छक्का चाहिए नो बॉल चाहिए आखिरी ओवर की पहला बॉल वो शॉट और ये 4 रन के लिए উপভোগ কৰিবলৈ পাব थ्रो डायरेक्ट थ्रो अच्छी बॉल अगली बॉल और तो कोई रन नहीं लेकिन अच्छी फील्डिंग की कोशिश लेकिन बचा नहीं पाया पीछे से अच्छी बॉल ওয়েল ফিল ফাইনালি ধূপধাৰা আৰক্ষী চকী জিতিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী চকীয়ে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন ইয়াত ৰিগুৰাছ মেধি মেন অফ দ্য মেচ লাভ কৰিছে ধূপধাৰা আৰক্ষী চকী টিম এইখিনিতে আমি তেখেতৰ অনুভৱ কেনেকুৱা অলপ বিচাৰিছো পোনপ্ৰথমে মই তেলিপাৰা ক্ৰিকেট ক্লাবৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ইয়াত মই প্ৰথম খেলিব আহিছোঁ ভাল লাগিছে ধূপধাৰা আৰক্ষীয়ে এই চান্স সুবিধাখন মোক দিয়াৰ বাবে ইয়াত খেলিবলৈ মই তেওঁলোকৰ ওচৰতো কৃতজ্ঞ বিশেষ নাই খেলি ভাল লাগিছে আৰু ভাল খেল হওক কামনা কৰিছোঁ বিশেষ নাই আৰু মেধি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ